nyagata wende matata obulema Oh yes. oyangeli tumiso simalate tumiso yene sange siti nyagata oh yangelit fumiso smalate tina samgele asamge siti nyagata kuleta tata yo kitfumiso yangela tine usangelise sangelise sinyagata kuleta Umshumayeli sahluko 9 verse 11. Umshumayeli 9 verse 11. Kolose 4 verse 5 na 6. Kolose 4 verse 5 na 6. Kukhona lokunye lengikubonile lapha ngaphasi kwemthundi welanga. Ematubeni lamakhulu akusiwo lenta umuntu aphumelele emncintiswaneni. Nemandla akusiwo lenta uncobe ekulweni. Kanti nekudla akutholwa ngilabahlakaniphile bodwa. Nebunjinga abusibo balabakhaliphe ngengqondo kuphela. Yeah. Nempumelelo ayisiyo yalabanelikhono. Kodwa sikhathi nematfuba kubehlela bonke. Ayi. Yeah. Sikhathi nematfuba kubehlela bonke. Lokusho ukuthi impumelelo ayikafihlwa ekhonweni, ifihlwe esikhathini nasemathubeni. Making the most, making the best of every opportunity. Sikhulumile ngaloko inkosi le kubekile kuthi ake sibe nemcabango kulomnyaka, siubuke siwethe sithi ngumnyaka wemathuba. Ngumathuba lo, ngumnyaka wema opportunities. Akube
sekukholweni kwethu kubona nekusebenzisa kakhulu emathuba inkosi lesipha wona. La besingabuka khona kuthi kunetingijimi, kunalabana lokhu naloku, ngibo labatawugijima phambili. uNkulunkulu unendledlana yakhe nje yekushintsha umdlalo. Kuthi laba sibukela aba able khona, uNkulunkulu achamuke laba besibabona ngathi abasi able. Ngoba lithi ungamgathi lo nematubane ukuthi uyoba number 1. Ungamgathi lo bukeka ahlakaniphile ukuthi nguye lo tawuba injini. Ubogatha kulo sebenzise kahle mathuba. Gatha lo takubamba emathuba awasebenzise. Ngekwela uhlelo in step with the Lord. Colossians 4 verse 5 na verse 6. Iphathani ngekuhlakanipha nanisemkhathini webantu labangakholwa. Bambisisani isikhathi, niwasebenzise kahle emathuba leninawo. Niwasebenzise kanjani bazalwane? Kahle. Niwasebenzise kahle. Wasebenzisa kahle lithuba lonalo litakwendela kahle nalo lelithuba. Wasebenzisa kahle lelithuba inkosi lekupha lona nga 2021 litakwendela kahle lelithuba. Wasebenziseni kahle emathuba. Make the most of every opportunity. Lithuba, emathuba, opportunities. Sikhathi semusa. An opportunity is a favorable time. Sikhathi sekwenda info yendeke. I-opportunity sikhathi le mawusisebenzise kahle sitawukwenda in a moment wende info lenkulu lengaba nemlandvo kuthi yendeka, but yendeke at a moment. Yendeke at a moment. Mangabe kwakheka usebenzise i-opportunity kahle, bantu abavami kugijima bayohlola certificate takho kungikhani bayokhuluma ngawo. Bathatha lokho lokwendeke at that moment kwende kugcame bakhohlwe labanye nekuthi kepha kuyafundwa. Bangeke bathi hayi lona uyadlala asilanze nangu yalofunzile. Ngikhumbula angisathi lelijabeli bulele ini, but okay, besides loyo kukhona angathi noma nyalo kumbe songibabe, but lijaha nje le ngeva ngalo la kavilane kumbe sihlobo sakho lebelicanca tindzaba. Vilane angimati wafunza kusiphi isikolo, angimati une degree noma une certificate, kepha ngiyati ukuthi wenda umlandvo ngekucanca tindzaba. It's a definite time. Lithuba lelikuvelela ukuthi walisebenzisa litakusebenzela. Liyawukwakhela umlandvo. Lingetulu ukuthi unemcabango. Lithuba nothi ake sengitidzele, ake sengitiyekele kulo. Labavama kulisebenzisa kahle lithuba. Ngilabantu labavama ukuthi ake ngikwende kumbe kungahle kwendeke. Akusibo labakhonile itolo. Ngilabathi lamuhla ake ngikwende funa kwendeke. Ake ngikwende funa kwendeke.
uyabona abagijimako bashiyela abanye uyile naye angamathi nalelo gijima naye asake ngene naye kumbe ngenteka ngimshiye basi bagijima vele wamshiya kwathi wakutala omunye wathi ake ngichubeke abakaze bagijima itolo kepha uthi makangena naye abambe lithuba ngemathuba langakabanjwa langasebenzi lonke lithuba lolizubelako liyavama ukukusebenzela either likwende uphumelele noma ufunze ukuthi utawuphumelela kanjani. It's a favorable time, opportunity. uNkulunkulu ngemusa wakhe bazalwane mangabe uthola isikhathi sekufunza lamhlabeni funza uzusale nalinyo liti mangabe unesikhathi sekusebenta sebenda baze bakubone labaye ukuthi sofuna kuba ngumphathi ngibona konvelo ungathi thobi ungabeze ukuthi hawu mina ngingaba yini sebenda uzube ngumphathi sebenda uzube ngumphathi. Ake ngikhulume ke ngekuphatha kungaba igaba letehlukene uyathi ukuthi ungaphatha ngisho uphatha umshanyela ushanyela ube ngumphathi tindo tibutwe la kuwe ngoba lokuba ngumphathi awuphasiswa iuniversity nje kuphela or college uphasiswa ukuthi uyafunza kubambe mathuba kwathiwa cleaner ucleaner ngathi kuthiwa uhamba his majesty khane kuthiwa uhamba bafokatana. Make the most of every opportunity. Nina labancane labasha ungafunzi kudubula umlomo mawuthunywa bamba lithuba. Make the most of every opportunity. Libambe akube ngazuthi bewumele kona kuthunywa ume mandondo kuthi ngathi lithuba lebe ulimele makuthi washanyela kube ngazuthi bewumele kona uvela uthi ungakuphi umshanyelo uthi jike etulu kwemshanyelo ungathi itolo kushanyela mina emake lamhla kumele kushanyele izibani bani. It's an opportunity. It's an opportunity. Kumbe bakushanyelisa nje kude umphathi wakulenye inkampani. Lota kubuka usashanyela lapha. Washanyela wathambisa tandla. Awukamphathisi lutho ngawo. Washanyela wathi uyahamba wakubuka wathi hey lo mfana maye uyashanyela sewutiphathisile semanengane emalanga ngikhona la emhlabeni ngiyadibona tindzaba sengasho ukuthi le ngikutshela kona angikutshele ngikufunze encwadzini. I know what I'm talking about. Make the most of every opportunity. Make an opportunity favorable for you. Make it favorable for you. Lende lelithuba libe ngumusa, libe nemusa wekukusebentela. Angikhulumi ke wachashwa wavukela. Ngiyanicela abantwana bendlu ebukhanya 2021 year of opportunity. Year of opportunity. Make the most of every opportunity lotalithola. Noma ngawasha iglass iwasha uhle utibuka kuyo awuwasha ngathi uyaqala kwasha iglass. Ngiyati sitawubuka tinhlangothi letingu-2 angizubele lapho. 2 types of opportunities.
kunemathuba latawuvela lakhona angetinhlobo leting-2. Hlobo lokucala ngemathuba lengitawuthi ankulunkulu, divine opportunities. Ngemathuba lakhiwe nguNkulunkulu, ngemathuba lotawukwakhelwa wona nguNkulunkulu, ngemathuba kwasho bantu noma kulokunye bangenalo singenako ukuconza lokuphelele bathi bekuhlangene iPhalamende yasezulwini. Makuhlangene iPhalamende yasezulwini akusho ukuthi kunetingilosi nabo Gabriel na Jesu naNkulunkulu, kusuke kuNkulunkulu yedwa ebuthathweni bakhe, ngoba kude la ngadiscussa naye ingcondo yakhe lephakeme ngetulu kweyetingilosi. Ngeke bese uyobamba umhlangano netingilosi leti kulevel lephasi kakhulu. uNkulunkulu uhlala njalo ku-agenda yakhe, anemaplane, anemathuba lengifisa ukuthi sisahamba siphila siwabone. Wabona the divine opportunity, liqiniso ukuthi tinengi itino lotatibona empilweni yakho tishintshile, kunetino lotatibona tishintshile. If you seize a divine opportunity, usafunza, usebenda, uvukela, uplana kwenda lokwana lokwa, ngifisa umntwana kaNkulunkulu asebenzise emehlo amabili, tindlebe totimbili, uhambe ngazi ukuthi lenye uvulekele tala emhlabeni, lelenye uvulekele tasezulwini. Ngalelinye liso ubuke emathuba la emhlabeni, ngalelinye ubuke emathuba lavulwa ngemazulu. Divine opportunities. Mathuba esibili is created or made opportunities. Emathuba lesitawakha thina. Emathuba lesitawakha thina. Atabathi mbacala etimbili, kwekucala ngilotawakhakhela labanye, kwesibili ngilotawutakhela wena. Siyawuchaza ngekusitwa inkosi masifika lapho. Nyalo ake sesibuke nje kafishane divine opportunities. Kubili kumbe lesitakubuka emathuba lakhiwa nguNkulunkulu noma emathuba la kusebenta uNkulunkulu khona. Sambulo sahluko 3 kusuka kuverse 1. Hayi sambulo, izenzo ngesimo, Acts, imisebenzi yabapostoli sahluko 3 kusuka kuverse 1. Ngalelinye ilanga boPetro na Johani baya ethempelini ntambama ngeli-hour lesithathu ngesikhathi semkhuleko. Kwakukhona indvodza letsite leyayisishosha selokhu yatala. Umkhuleko awubambe lapho makhe. Umkhuleko, it's a divine opportunity. Ngifisa ngathi besingaba ne-appetite emthandazweni bazalwane. Umthandazo offers us divine opportunities. Umthandazo. Dikhona tinto leti tawukwendeka uma sisendleleni yekuthandaza. Uma sisesimeni, uma sinenhlitiyo yekuthandaza. Beba sendleleni, beba ngayi esupermarket, beba ngayi emhlanganweni, beba sendleleni yekuyawuthandaza. Base badibana nalomuntu ke liyachubeka lithini ma? Kwakukhona indvodza letsite leyayisishosha selokhu yatalwa. Yayihlete endzaweni lekuthiwa imvunja lenhle. Yayethwalwa onke emalanga ibekwe ngasemvunjeni yendele kucela kubantu labangena ethempelini. Yathi nayibona boPetro na Johani bangena, yacela ukuthi bayiphe noma ngayini labe bangahle bayiphe kona. Bayibukisisa. Petro wathi kuyo, ase ubuke ngala ngakithi. Yababuka seyilinzele ukuthi bayiphe lutho. Petro wathi kuyo, anginamali
Kodwa ngidakunika lokho lenginako. Ngelibito la Jesu Kristu waseNazaretha ngithi kuwe, sukuma uhambe. Wase uyibamba ngesandla sangasekudla ayisita ukuthi isukume. Yes. Masinyane tinyawo tayo nemacakala ayo aqina. Yesuka emankayi yaya etulu, yema ngetinyawo tayo yahamba. Yangena ethempelini kanye nabo. Ihamba isuka emankayi ithumisa uNkulunkulu. Amen. Amen. Yini ithumisa uNkulunkulu? Because it was a divine moment. Ngoba bekulithuba la uNkulunkulu. Kepha bobantu abambambe ngesandla akusitho tingilozi bo Petro. Petro wambamba ngesandla. Kepha masaya ungena ethempelini uthumisa bani? uNkulunkulu. Thumisa uNkulunkulu. Why? Because bekulithuba la uNkulunkulu lekwenta umsebenzi. Awusebenta empilweni yemuntu. Lendvodza ke beyinenkinga 1 or 2. Iminyaka yayo cishe bathi being 40. He was about 40 years. Laba bo Petro na John. Ma unga rewind kancane ungamcabanga ukuthi kungendeka lo muntu lo na Jesu wamshiya lapha eminyango ethempelini. Jesu bekangena engcala kuye. Solo ahleti lapha. Kungendeka lo wekunene ngoba kumbe bebangeke bamthathe aseluswane. Kusukela ku 0 maybe kuya ku 5 bebangeke bambeke lapha eminyango. Kumbe waqala kuhlala lapha eminyango njengemuntu losekelwa nangumthetho. Go-Deuteronomy kuLevi kune provision yemuntu longakhona ukuthi sita. Kuthi loyo muntu loyo uyaba nanengubo le designiwe yekuba ngumuntu lokumele asitwe ngilabanye. Umthetho bewumsekela. Uhleti lapha nje naye uhleti ngesibinzi. Ake sesimcabange kusukela ku 6 years. Solo uhleti eminyango ethempelini. Yini leyenda wachitha more than 30 years. Solo abuka buhle belithempeli angangeni kepha ekhasi. Bekendiwa i-tradition. Bekandiwa kwathi ukuthi tindo tisebenta mangicele lokuncane. Bekacela lokuncane. Uyathi inhlitiyo yethu lokunye iyakhuluma lokukhulu kepha ingakuceli lokukhulu kuNkulunkulu. Uyathi ukuthi i-tradition yethu kuya kwethu esonveni as usual ngalesinye isikhathi kugcina kusenta sicela lokuncane. Sigcina sicela according to our tradition, not according to his mighty hand. Sigcine singaceli ngekwesandla sakhe. Kepha sigcine sicela ngekwetidzingo tethu. Sigcine sicela ngekwetidzingo tethu. Ngiko lendvodza beyibhizi ngako for more than 30 years. Ngiyacela lokuncane. Ngiyacela ningikhangele. Ngiyacela ningiphe. Mabangena bo Petro na Johane, he had the same expectation. Bekabheke ukuthi bamuphe lokho labangampha kona. Belingekho lilanga la bekabheke khona ukuthi lamuhla ngiyasukuma. Bengaba khona inemakholwa nga 2021 la ngathi noma bese ngihleti for more than 30 years. Kepha na kanjani ngidawubamba lithuba lasezulwini. Lethuba letawungenda ngisukume labe ngisolo ngisishosha khona. Divine expectation. Siba netindlela tekusebenta tintfo ngebuntu bethu kani uNkulunkulu kwasho bantu uyathandza kungenela tindzaba tethu. Uyathandza kungenela timo tethu. Lendvodza ihleti iminyaka lengetulu kwa 30. Ihleti ethute nelusito. Bekabheke lokuncane
ngiko kwaphela iminyaka lengaka solo athola lokuncane, kepha akabongwe uNkulunkulu lobuka beyond lokho lesikucelako thina. Ngalesinye isikhathi asimangalise ngendlela yakhe empeleni. Ngiko kumbe kunengoma lethi ngale siyawuthi angitshelwanga noma ingcenye, ngoba kunethinto lesiyawuthi ikhanza lesiyawuthi discover ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu singaboni ukuthi kukhona la kwendako kukhulu bekakwenda, kukhulu bekakwenda, ngoba usebenza ngetulo. Uma ngabe nje singakhuluma nangaloku kugula lokhona ngalesinye isikhathi masibona kugula ngathi kuyanza nekufa kuyanza, kube ngazuthi hayi uNkulunkulu akendi lutho. Yebo bazalwane, niyamathi wendani lo mdzala wethu insuku. He looks beyond even our greatest prayers. Asebende tintfo ngendlela lephakeme. Encwadzini yesambulo sahluko 19 verse 7 Proverbs kunjani kusambulo ngiphike kushelela ngesambulweni. Proverbs 19 verse 17 Taka Lowo lophalo mbofu uboleka simakathe. Simakathe uyakumvusa ngaloko la kwendile. loyo lowendani bazalwane, Lophalo mbofu lophalo mbovu usuke endani uboleka simakathe. uboleka simakathe, uboleka simakathe. What an opportunity. uNkulunkulu uthi ufuna umendele iloan, kutawuya ngawo, utawuhlumentela ngeliviki noma ngenyanga noma ngeminyaka, kepha uNkulunkulu uya applya uthi I'm applying for a loan. Awungeboleke kanjani? Kumele ukuthi ube neliso lekubona njengaNkulunkulu. Uthi application yami ita ngemuntu lombofu, ngisuke ngi-applya ngithi ngeboleke. Uvile lapha esingisini lithi God shall repay. Upha umuntu lombofu, kepha uNkulunkulu uthi I'm going to pay you back. Uyabona siNkulunkulu kungenteka uduke ngoba ngeke umkhanza epalace agcokele lethi khemetelako, umkhanza athi thukuse lapha eliphuyeni, umkhanza athi thukuse lapha kumbhegana, kunangimabhegana. uNkulunkulu uthi ngituthukusile mawulula sandla sakho upha this beggar. Uthi uNkulunkulu uboleke mine, akasho nethi uphe mine, uthi ungebolekile. Sewuthi uNkulunkulu wenta sethembiso, uthi uNkulunkulu ngitakubhadala. Ngubani longeke ajabulele ukuthi uNkulunkulu utambhadala bazalwane? Divine opportunity. Lithuba uNkulunkulu uyasivulela, akasifihleli lutho, akasifihleli lutho. Lo muntu lona ngalamanye amagama lo bekahleti lapha esangweni ethempelini, bekalithuba lekuthi bantu bangabhadalwa uNkulunkulu. This beggar was an opportunity for people to be paid by God. Lo muntu lo akunenzaba ukuthi lo muntu lo akathandazi akangeni ngisho lakhathi ethempelini, but he was a divine opportunity ukuthi lo tambuka ngeliso lemibhalo abone ukuthi ngathi kunaNkulunkulu la, kunaNkulunkulu la. Ngiyati ukuthi kuhlupheka kweswela
kugcina kusenta sihlale sitshekise inhloko ayikabi bazalwane. Kukwenta ucele ngisho unako longapha lomunye. But ngoba sewetela kakhulu lokuhlala eminyango ucela ngisho ungapha. Uthuka sewucele ngisho ukukhona ukuphethe. Ucela sinkwa unaso ngalokuthi ingcondo yakho ayisetayeli kuba nako. Awuningiphe uphethe malofu lang2 aningiphe sinkwa. Ngani liBhayibheli liyasitshela bathandekayo ukuthi lopha ngalama amagama kufuna sihambe sibuke emathuba ekupha kunekubuka emathuba ekucela. Emathuba ekupha ngoba liBhayibheli lisitshela ukuthi masipha umuntu lombofu seboleka lizulu. Seboleka lizulu. Hallelujah to his name. Yo seboleka lizulu. uNkulunkulu uyeboleka ngesikhathi kuchamuka umuntu loweswele wayelifuna sidisene kuse lona unjanjanyana asipromote ukuthi abantu bevilaphe kepha bakhona labeswele labahluphekile. Lekumele ukuthi sikhone ukudisena ukuthi lapha Nkosi ngabe ngiboleka wena noma ngipromote abuvila la. Ngaphela nelivila nalo libhalelwe kwaziwa singaliniki kudla nalo libhalelwe. But kufuna sibone ukuthi lapha is this not a divine opportunity? A divine opportunity. Ngidanitshela impela noma senginitshela inshumayelo ledako nje. Kepha leqiniso ukuthi kwenda tintfo ngebuntu bethu kugcina kusilahlekisela divine opportunity. Ngoba buntu bethu buthi mawutaba nemali kufuna wena njani usebenze. Gani uNkulunkulu uthi mawutawuba nelutho get a beggar and give that beggar and you will see a miracle. Sesihlala sigadze kuphela kwenyanga asigadzi kuvuleka kwemazulu. Emazulu akavuleke kupheleni kwenyanga avuleka when you identify a beggar and then heavens open over your life. Divine opportunities give you divine miracles or rewards. Emathuba lahambisana lesiwabamba ngoba avetwe uNkulunkulu sithola umvuzo lovela kuNkulunkulu. Umvuzo lovela kuNkulunkulu. Bantu labeswele labahluphekile lo muntu lo laba bebathi babangena ethempelini bedlule ngakuyi bathi bamba. Bedlule njalo bathi bamba. Bebabamba lithuba labavulelwe lona uNkulunkulu ngoba kulotshiwe ukuthi bantu labeswele babophiwa babositwa. So bantu bebangabuki nje indvodza lehlala eminyango bebabuka ngemibhalo bathi uNkulunkulu uthite loluhlobo lolwekuphiwa bese bahamba bayawufuna labangampha kona. Bahamba bayofuna labangampha kona. Ngithi noma kugcizelela kwami njeke bazalwane but ake sewucabanga sewungehlulwa nje kumpha ngisho ramthuthu lokwethi inkukhu lokungabaleki ungagatha nje ukuthi aba labathengisako lamgwacweni wathi uthi khwace nje endlini lencane ukuthi nje ngihli akukhali nekukhala bese uyawupha lo weswele. Amen bazalwane ningagangi. Inhlitiyo nje yekupha. Inhlitiyo yekupha asigcwale umoya wekupha kupha ngiko lokuthi awushintsha simo sethu. Awudzingi kutolalela kumbe kuhamba kuthi hayi umfundisi Dlamini utawuba utibambile impela
njengaloku kungekho nje indlela yokuhlangana sidabe sibambe ebusuku bonke sidabe sireceive tinto tethu ungathi receive uhamba wedwana tinto takho identify ebheka kunetinto takho tasezulwini uthi hambela nje ngekuthi ungumuntu lonakako live la uNkulunkulu asifikeni ekugcineni ngoba nali yalowasho ligijime njalo emakhosi esibili sahluko 5 verse 10 kuya ku12 sephethe ngemathuba lamanye lekungendeka singawaboni kubamba emathuba kusho naku emakhosi esibili sahluko 5 verse 10 kuya ku12 Elisha wathumela sithunywa kuye wathi hamba ufike ugezeka sikhombisa emfuleni iJordani yes umtimba wakho utawuphila ube musha uhlambuluke kodwa namani wancanzeka atfukuthele abila wathi bengicabanga ukuthi utawuphuma etekimi efike eme bese umemeta libito lasimakadze uNkulunkulu wakhe benjani bengicabanga what makes us miss divine opportunities is our thoughts imicabango yethu ingasiphazamisa ke ekuboneni naku lesitakubona bazalwane mangabe sitawubona isandla saNkulunkulu asigcoce imicabango yethu si align ngeliqiniso lasezulwini imicabango yethu lendvodza ihamba lohambo lolutse mase ifikile seliphuma livi laNkulunkulu ngemprofeti ukuthi mangabe utawuphila hamba utenye ugeze kasikhombisa eJordan akasanaki nalama results unaka le action unaka kula akufanele ngente nje mina uyabona ifocus yethu yaze yasuka kulama results ukuthi ngikwentelani lokho Satan uyawube uspoisine from experiencing God in our time kwathi jeke nje lemcabango yakhe sebamtshelile ukuthi hamba uyogeza eJordan watibuka kuthi ungathi kahle lo muntu wakhuluma wathi bengicabanga asibambe imicabango yethu bazalwane siyifake ngaphasi kwaloko lokungathi kubuya kubulima lokusho uNkulunkulu lokusho lezulu kungako nangiyamfathi lohlakaniphile make waJesu wazi noma yini la ishoko liboyena ngendeka kona kubuya kubulima kepha makushiwo nguye nibokwenda sekakhulumile la lendvodza ikhombisa buchawe asicedzele make iyakwata ithini bengicabanga ukuthi utawuphuma etekimi efike eme bese umemeta libito lasimakadze uNkulunkulu wakhe ajikitise nesandla sakhe tikwaletilonza angiphilise kulobulephelo bami bo abhana nabo phaphare akusiyo yini imfula yaseDamaseko mangabe sita kuNkulunkulu kufuna singeti nemifula yethu kufuna ungeti nemifula yakini kufuna ungeti nemithombo yakini lengcono kufuna ungeti naloku ngahle kusebente other than lokwaNkulunkulu kuphela masita kuNkulunkulu kufuneka site liwonke sitiyekele liwonke kungabikho lokunye lokucabangako ukuthi naloku ngangisebentela uyahamba namani ufika embi kwalenceke yaNkulunkulu ugcwele imifula yakubo mabamtshela ngalo latawuthi angathatha sento aphile yavuka imifula yakubo ngakithi kune Great Usuthu uthi ngiyoswima la eMzantsama
Mina ngwase Great Usuthu. Leti ticwana letinto tethu letingema sources letendela abanye bandlondlobala baphila babukeka bangema giants tibese tiyavuka ngesikhathi uNkulunkulu asitshela umcondo wakhe. Kubese kuyavuka ukuthi mina ngiyathi ukuthi bozibani basitwe yini kungako ngalesinye isikhathi kulula ngisho kumakholwa kudzela tindlela taNkulunkulu for tindlela tebantu. Kulula kuyekela tindlela taNkulunkulu ngoba tindlela taNkulunkulu uma singahle sitibuka nje sithi gucugucula njengenyama yosiwa kukhona la tibuka tibulima khona la nawe unemfula wakini bakhona bakubo Great Mbuluzi la lo munye uyabuka mina ngwase Great Mbuluzi lo munye uyatibuka mina ukuthi ngwasendlini lenkulu yakazibanibani yakuphi mina ngithume nganaku nanaku bese taNkulunkulu tibukeka ti more foolish than where you come from. Letinye tibukeke tingahambisani nesikolo lofunze kuso noma inyuvesi lofunze kuyo ngoba taNkulunkulu atifuni kugcamisa emandla emuntu, atifuni kugcamisa imisebenzi imicabango yakhe niyayikhumbula iphakeme kuneyethu. His ways are higher than our ways, his thoughts are higher than our thoughts. Nkulunkulu tindwa utibuka ngalenye indlela ngoba siyavama kuphatha imali sonke kulesinye isikhathi hayi lamhla sinayo imali noma shemena ngamemetela sikunembila sesicedzile imali sesinikela ngeke nginibuke bazalwane mase kuphuma esimemetelo ngiyathi ngendeka kunesimemetelo lesimnanzi lesitaba khona la. But uyathi ukuthi uNkulunkulu wabeka nje imithethwana ngetishumi. By the way, tishumi akusimali kuphela. But akusilula kusukela inhomo uyesibayeni uthi le 1 2 3 10 yaka 10 ayihambi. Kubuya ngathi uyalahlekelwa uyabona. Indlela taNkulunkulu tithukuse divine rewards tithukuse khona lapho. But mawukhokha tishumi kude lothi oh haleluya kwaze kwanza uyeva lothi uyalahlekelwa. Indlela taNkulunkulu atifanani netethu. Ngesikhathi ungathi uyancinteka uNkulunkulu usuke ane moment yakhe avula indlela akhombisa iJordani wena ubuka ukuthi hayi indlela yekuzuza kufaka lapha itotala lapha nalapha athi uNkulunkulu unless you let the seed fall down to the ground and die it will remain the same. Tindlela taNkulunkulu bazalwane ticakile but tilula kakhulu ngange ukuthi letinye tato singatibona tinemphumela lomuhle. Tisuke tilula kakhulu tibe too low than our standards but tingemandla. Lize iBhayibheli lithi uNkulunkulu usebenzisa lokungekho ukuchitha lokukhona. He uses things that are not to dethrone things that are. Indlela taNkulunkulu lowe kunene uthi nginemfula lengcono asifunze kuyekela konke kwethu lokungcono sithi Nkosi kwakho kuphela lokungcono takho kuphela tindlela letikahle ngiyekela tami tindlela ngithatha tindlela takho. Letinye tato kungendeka tibuke ngazuthi tibulima kepha ngoba tindlela temdali welizulu nemhlaba tikuhlakanipha. Lona longasebenzisanga sikhali against sikhali wasebenzisa litshe esandleni saDavide kucitha umuntu lobukeka netikhali nalamuhla uNkulunkulu solo usebenta ngetindlo letibuya tilide kucitha tindlo letihlonishwa ngumhlaba. Unetakhe uNkulunkulu tindlela kungako osasithobeni
ngoba letakhe vele tibuya tiphasi tifuna utithobe ngoba utawutibamba uthi asitithobe ngaphasi kwesandla sakhe lesinemandla khona utawusiphakamisa. Ngibona abantu abatawuphakama yini kulomnyaka ngoba batithobile ngephasi kwesandla lesinemandla, and I am sure he shall lift you up. He shall lift you up. Yahamba indvodza yaya emfuleni lekungasimfula kwewela abantwana, nayo indvodza lehloniphekile lenginamani mayifika lapha emandawo efika ngisho emadolweni kuthiwe ubocwila, yabe bathe iyacalata kwebafana kumile lapha kwetinkomo kuyabukela kuthi wendani lomdzala evelive lemprofeti wathi angisenandzaba kumbe kwamthatha ama-hour amabili solo acosha lokho bafana. Uyakuthanda ukubona kwabafana lokuncane lokubaleka ukuthi bhu bese kuphindze kuyabuya baqosha kwathi bhu baleka wathi uthi uyasima umlo omdzala kwaphindze kwabe sekukhona wathi uyasima kwaphindze kwabe sekukhona wathi angisenandzaba bafana niyangibuka nani ngibuka ishoes no shoes ngiyacwila nyalo ngoba ngitsheliwe ukuthi kunento yami lensha ngidayithola ngekuya phasi taNkulunkulu tindu utithola mawuya phasi ngilati sihlangana nato khona wacwila kwamhleka kwathi lo muntu omdzala vela akakwati kubhukusha akubhukushwa lapho madala wabuyela umlomdzala wathalalisa mawutawubamba taNkulunkulu kufuna nemedlebe engathi uyawavala kufuna ngathi uyawavala ngathi awuseva wahlabela lo munye wathi kungaba ntoni manje ezongibamba la ngoba ngiyafuna kuyingenela indlela yaNkulunkulu. Wacwila waphuma mhloshana angisemani makamancane awuhlobi nekuhloba uphuma umhlosha yize uphuma emandini uphuma umhloshana cwele esihlabani waphenze wabuyela wathi sekwesingakhi majaha waphenze wabuyela kwaba mase ngimashaya 5 kwaba ngathi ngikhana shaya 2 ngoba wagcina sekayiva lento ongathi angachubeka mo linjalo live la nkulunkulu licale kube ngathi liyababa bese tinto sethi oh hallelujah to his name. Yes, wacwila kwathi makashaya number 7 bajika bafana bebahleka basonzela batobukisisa ukuthi kwendekani lapha sine besolo sicwila lapha kude lokushintshile. You don't change by an activity, you change by the word from above. Ungaze uthole live la nkulunkulu bese uyawulenda utithobe kulo kusuke sekuyawushintsha into empilweni yakho. Ngicela sisukume siyawuthanaza. Oh yes, Lord, you are faithful even today. uNkulunkulu wesimangaliso wena, uNkulunkulu wethembekile, able to do kwedlula lokho lebesingakucabanga nalesikuhlelile. Kanti bachadwe Nkosi lakho ligama, imisebenzi yakho lephathekako lebonakalako loyendile nalamhla lotimisele ukuthi ufuna kuyenda ubonakalise ingalo yakho. Ngiyabonga Nkosi ukuthi uyawusikhombisa emathuba latawuphakamisa naba abantwana bakho ngamunye ngamunye will find that divine opportunity. Ngiyabonga babe ukuthi lebe kumhlalisile utawukhona kusukuma ngekubona lithuba lelihle loluvulile. Ngiyathandaza babe ukuthi ebudzeni baleliviki akusuba ngemalanga leswabalako kepha asibale the divine opportunities that we shall encounter in the length of this week. I pray that the more we listen to you, the more we see. Kulalela kwethu kube nemphumela wekubona emathuba losivulele wona. Oh yes Lord, ngiyabonga Nkosi ukuthi kuyawuba nemimangaliso each time we see and invest in a divine opportunity
Ngiyabonga Nkosi ukuthi awukavali emehlo. Uyabona, uyeva, kude longakutshela. This is where we come out to say, the Lord has supplied all my needs according to his riches in glory. Your riches in glory. Your riches in glory. Akusema riches akho la overseas, ngema riches in glory. Akusema riches la determined nguhulumende, that determine simo, ngema riches in glory. This is where riches are created. This is where riches originate. This is where riches have their source. La kungangeni ngishoti gebengu khona. La kungangeni kugula nekufa. Riches in glory. Riches in glory. All for the good of your children. All for the good of your children. Uze washo wathi ngibani babe lengathi abantu babakhe mabacela singwa baphelije. Ngubani babe longathi abantu babakhe mabacela inhlanda abaphe inyoka. Riches in glory. Riches in glory. Thank you for supplying according to your riches in glory. Far beyond measure. Far beyond what we can carry. Kuze kwateke kuthi kuyawube kwende uNkulunkulu. Kuze kwateke kuthi kuyawube kusebenza esimakazi. Yenda emehlethu Nkosi yabone la utithukuse khona. Awukati thukuse tindzaweni leti obvious. Awukati thukuse tindzaweni la besingagadza khona ukuthi ngoba uyinkosi emakhosi utawuphuma etindlini tegolide. Utithukuse even in a beggar. Watithukusa wathi masipha such a person seboleka wena. Help our hearts to be willing to align with the truth of your word. Noma utawusikhombisa lokutawusenda sibukeleke phasi kuleli viki, lokutawusenda sive ngathi siyalahlekelwa. Help us to do it for your glory. Sisite sishone phasi kakhulu. Sisite sishone phasi kakhulu. I thank you, Lord, that a miracle shall take place like in Naaman. Lord, magashona phasi nembala. The miracle had happened. A miracle had happened. Be honored and glorified, Lord. Thank you, Jesus. Cela sisho sivumo sethu kuye lo nemandla kwenda lokukhulu kakhulu kunako konke lengikucelako noma lengikucabangako ngekwemandla lasebenta kimi. Blessed be the name of the Lord for the power that is at work. The power that is at work. We appreciate the power that is at work within. One more time. Kuyelona emandla kwenda lokukhulu kakhulu kunako konke lokucelako noma lokucabangako ngekwemandla lasebenta kuwe. Asimnikete lithuba uNkulunkulu wethu ngalawo mandla lasebentako kithi. Thank you, Lord. Babe siyabonga ukuthi buso bakho bukhanyise njalo. Uyawuletha kukhanya nasetindleleni lebe kungathi timnyama. Siyabonga Nkosi ukuthi wena ukhona mbamba, usebenta mbamba. Njengalokhu livi lakho lithi wayinaka impi yaseGibhitha, wayihlola, wayilunguta usensikeni yelifu. Nalamhlabeni Nkosi ayine ukuthi uyalunguta ukhona ngamoya wakho logcwele. Siyabonga ukuthi thina sidabanga umphumela wekunakekela nekubona kwakho.
I allow your children to go in the joy, in the power and presence of the Holy Spirit. Thank you, Lord, that you will take care and you will impact and influence others by the truth that will be evident in the life of these your dear little ones. For thine is the kingdom, the power and the glory is yours forever and ever. Amen. God bless you abundantly. Amen.